YouTube channel. Thank you all so much for watching my YouTube, and thank you all so much for all of your massive support. Tambah ini support tamakas ne. Oi loro kita tote na 5,000 subscribers. So ako contente los não aprecia teve bem em outro ne mesmo para suportar ona. Pode subscribe para bahanya YouTube. Irene halo metabadinas pode continua create content ne bem bele for benefício ba in outro ne mesmo subscribe ona. Ne be ba imser ne bem tidak subscribe, bele subscribe agora, subscribe agora para bele hitam notificação wanira how upload video phone hori ne bele nonton tambah hanesan haudiane how say continua upload video ne bem bele for benefício ba ini exemplo hanesan ini video ne how say for oportunidade ba ini hori bele participa em um mentoring program ne be continua hare on sama kimi bele registro hori participa. Maybe antes how hatete maneira sama kimi bele registro ba hone mentoring program ne how akara explica itu kono ba sere hone mentoring program tamba how fiarimi bara most max ida hatene kono ba hone mentoring program ne liliu imsane be mak la follow on Instagram maybe subscribe on YouTube ne be how te explica itu online. So hone mentoring program ne how loke iha desde tinang kutuk ba loke ba sirane be mak se iha pre-secundaria o iha universidade ona ne be mak sira interesse atau aplica ba bolsa estudo ou continua sirane estudo ia regi ona ne Australia ou America ou China e no mos sirane be mak pronto ona atau aplica ba serviço mas sira lalu hatene usar mak sira beli preparan sira nya adiklitan atau bele sai kompetitif iha job market tane mak loke oportunidade ne ba sirane be mak precisa de teves buri bele aprende unsa sira bele prepar sira nya adiklitan. So, wanneer how loke fofone how loke on Instagram page ne bemak so on Instagram ne se me akara check out ne bele so body for horário ne ba estudante será registro ne ba depois how lore sira me prática em inglês how lore sira um sato aprende aplicação bolsa estudo nia how lore sira um sato hakirek esse ne beke dia que ser ne bolsa estudo ne aplicação e buat bara costa também agora bolsa estudo ne aplicação ne kan online goto e idane ada sembot phone ba estudante sira hitimor tambah sira hanesan sira punya experiência então sira precisa assistência tane mak how loke ba insan be mak precisa assistência atau bela aprende ham tu how mai be lorong hawa kara loke horário ne e ham ne YouTube day tambah agora ini bara ko support mas how ya YouTube mai be how fiar la os ini muito follow on Instagram tane mak hawa kara fo oportunidade ba insan be mak subscribe na ne YouTube pode bele participamos banyak hone mentoring program sei me interessa so hone mentoring program pa semana oine sei konaba prática inglês so inglês básico eu não me vejo ini lá a confidência ga ini sei tahu moi atau prática em inglês tá mas é normal normal mas aí tá tu waktu kole língua fone tá lagu sente feranda tá ne mak how located ne so how say a group mentoring ou how say estudante sira mai si escola oi primeiro mutu que how say facilita imi ou satu imi bele prática em inglês tá halimar game liusi game ou liusi maneira oi hori ita bele prática inglês hamutu ne bese imi sene be mak interesse atau participa ou sai membro ba hone mentoring program ne e área tu prática em inglês então imi bele rona dia para hori bele registro idane os yang kata how matene postene iha timor gan usama be idane hanes how fan experiência de tambah horasik how turbos estudo e ba continuar estudo high school iha Australia how most turbos estudo ba continuar na universidade iha America ne be how experiência então how akara fai pale tambah horasik hatene experiência kata benhira how turbos estudo ne la fase de dali luato acesso ba informação você prepara uma dia kita on inglês ne level sama how turbos estudo e você então how akara colocar oportunidade ne ba insera ne be mak interesse para bele participa bodi prepare minha dia kita. Okay, so maneira um satu registro bahalnya mentoring program prática em inglês é semana o know-how ne
primeiro, imi tem que querer que minha narang completo e a comene. Segundo, imi mos tem que querer que minha narang sekolah nian. E terceiro, mos tem que querer que minha curso de inglês nya pating. E bemak imi pernah halau kursus inglês ona. Tambah, ini informação importante los meia waktu ini imi inglês básico ya tena uli met prática imi inglês. Quando inglês básico sudah kia, maka kita langsung met prática ne bela difícil ali maratu prática in inglês. So, importante los waktu ini imi pernah kursus tena imi inglês básico ya tena. Terakhir liu, imi tem que explicar tuan, kami serem imi akan praktik in inglês. So, how, i tambah saya damat, imi akan katu hadiah in inglês, ya. So, Magnedet simples los, hadet, manera hadet, kerikimnya naran, sekolahnya naran, iminya kursus Inggris nikatinnya naran, ini mau explicar tuan, kami sering memiliki karakter praktik inglês, seguri hadiah inglês. So magnedet, dari datang, buat sorte ba ini, rona manera hal dia, banhira ini registro tona, house hari ini naran, nebemak ini registro baca apa manera ne, I house update file begini, ini liu galai, ya hal Instagram story, ne bimi tengki mos ba cek iya ini naran ini hal Instagram story, tambah house sempre update ini ba, tambah hal dua hatin atau update ya YouTube nya, update harus sana, be hal tengki update kali ya hal Instagram story, ne bisi ini sana masih follow, forward tengki follow, para ini bela hatin informasi, ini naran liu galai, bodi bela mos hatin informasi kalau fating ne mentri yang dibisa, buat sorte ba ini yotu, I hal lahintang atau menoreng ini, atau ajure ini, atau praktik ini inglês sama how, bodi bela spera ini hadiah in inglês di si dalam hanesane, tambah benyira, ita aprende, mas nunca pratica, então ini mesti problema ita bela aras kata kuliah, nebe, ini oportunidade dia ini atau praktik in inglês. So, obrigada galera, tá? Bem-vindo ao suporta e ao upload video phone para semana hoje, então até semana hoje. Obrigada, bye. Subscribe. Tambah harus upload video pada domingo, ada sama yang para yang boleh nonton. Obrigada barak los.